Minangkani kaditurunna sajipun inggih punika Usan Maulid Nabi ingkang sakangge badhe dipun pimpin dening panjenenganipun Habib Ali Zainal Abidin Baharun. So diiringi kalian Rabbana Al-Mubarak Qudusiyah Qudus. Namun saat diringipun dipun milai kula badhe ngumumaken bilih sampai dulu punika sampai wayah punika Al Habib Umar Al Mutahhar sampun dimugi tingkah kula. Dimana Al Habib Ali Zainal Abidin Baharun lan Rabbana Al Mubarak Qudusiyah Allah semagakan semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ingkang kula hormati ugi kula panjenengan panjenenganipun Doro Habib Umar Al Mutahhar ingkang ditutup kanggo karawanipun ugi ditutup barakah ingkang sangat serta doaipun panjenenganipun mugi-mugi amin rezeki ingkang sampun paring mawi hasanah dumateng kula panjenengan sedaya. Ugi Bapak Camat Jati serta Bapak Kapolsek Bapak dan Ramil Kecamatan Jati serta para tokoh masyarakat, tokoh agami sedheripun Desa Pasuruan utaminipun kepala desanya beserta perangkatipun sedherek ingkang kula hormati, dalam panjenenganipun pengurus besar Masjid Baitul Makmur yang juga alhamdulillah kami di tengah-tengah kita sedherek ingkang kula hormati, hadirin wal hadirat muslimin muslimat para pecinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedherek ingkang kula hormati serta berhadrah Al-Mubarak yang berbahagia dan mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah. Alhamdulillah pada kesempatan dalam punika kula panjenengan sedaya maka kula memiliki majelis dalam rangka menjelang kelahiran Sayyidina Muhammad SAW yang telah diperselenggarakan Masjid Baitul Makmur Desa Pasuruan Jati Kudus. Mudah-mudahan kanthi kebahagiaan kita semuanya untuk menyambut hari kelahiran Sayyidina Muhammad SAW dan desakan kurban panjenengan yang mendapatkan ridho daripada Allah, sehingga daripada ridho tersebut menjadikan diri kita semakin dekat kepadanya, semakin bertakwa pula kepadanya, juga semakin mencintai Sayyidina Muhammad SAW, serta harapan kami mudah-mudahan kita semuanya dapat selalu mengikuti akhlak mulia Sayyidina Muhammad SAW. Amin amin Allahumma. Juga harapan kita mudah-mudahan berkah daripada Sayyidina Nabawiyah Sayyidina Muhammad SAW, utamanya untuk masyarakat Pasuruan Nor, apapun yang dihajatkan semoga diberi ijabah datang Allah, urusan demi urusan kedepannya semakin dipermudah olehnya, sehingga kakek hutang tak pengalur nasib amin. Dewi sunat juga mana amin Allahumma. Dan pergi ke kata sehingga kakek hutang. Maksud bulan itu kersane hubungan persaudaraan dengan kalian rencana-rencana Bank BNI Mandiri buatan putus buatan ini. Terus yang bersunat sih tetap berdalai. Buatan usaha hewan-hewan, buatan usaha ragu-ragu, insya Allah tambah kata tambah berkah. Amin Allahumma. Mudah-mudahan satu zuarah makahul Madinah. Ubi ansal syafaat Sayyidina Muhammad SAW pada hari ini yang mungkin Nabi besar dan wala hadratin Nabi Al-Fatihah.
Sebelum kita awali pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW, menghimbau untuk rekan-rekan laskar Madinatul ini ketika pembacaan Maulid nantinya awal sampai ke akhir, namun jangan ada yang sampai merokok. Kerana harapan kita akan melakukan Sayyidina Muhammad SAW. Juga kita menjaga diri kita menjaga kehormatan kita di hadapan Sayyidina Muhammad. Insyaallah berkah sholawat tambah nikmat, berkah sholawat awal sehat, berkah sholawat jodohnya mendekat dan bising jodoh. Amin Allahumma. Kita yang jodohnya kata ketinggi kata dan berikan kau wonten roh doa yang amin. Padahal sesuai wonten tapi kan kau jadi kan bisa kepengen terbujuk itu. Mudah-mudahan berkat sholawat sebelum menjaga kami Allahumma. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibi jai ridwan ki kulli
Nabi kekasih Allah Muhammad Maula يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد سرج بدر في الكون أنصرا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد كامل يدعو إلى الحي يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أهل الورى بالثقال وأسري يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واغفر وسامح من كان أدنى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واغفر وسامح من كان أدنى يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رسول الله سلام عليك يا ربي ونجاك يا ولد علي Yeah.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الوالي برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المفقود فانتشرت آثار شربه في عوالم الشهادة والرضا فما أجل هذا المن الذي تضر به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حرب حسان سورة كلمة الله في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود برزت الأعوالم بإدراج التكريم اللهم صل وسلم
سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه Ya keras suaranya. كلهم صلوا على النبي محمد
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أوان بهذا الحبيب على السماوات والأرض وما فيهن بالتوحيد والطرد إليه على الوجود تزيد وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين سبحان الله لا إله إلا الله سبحان الله لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله قلوبك شفت سماع هذا المستور يبرز نوره كاملا في عالم الدهور نورا فاق كل نور وأنفذ حكمك على ما أتم الله عليه النعمة لنخاص الأمة ليحضر إلى وجهه الأمة أنيسا لجلال مسعود ومشاركة لها فيها كالسباق المأمور فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهن من الحور العين من قصر الله له من الشرف بالقسمة الوافية فذرت الذي وقد الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبحان من النور عن عمود وبرز الحبيب المحبوب ومن الله بالتعظيم وسجود الله على محمد
Muhammad. Tetap yang tertib semuanya, tenang. Ya Nabi salam alaika ya Rasul.
صلوا على خير المصطفى بدر الكرام صلوا عليه وسلموا صلاة يوم الزمان صلوا على خير المصطفى بدر الكرام صلوا عليه وسلموا يشرع لنا يوم الزمان برقصتي بالرجال يا عيد الله هذا يا المصطفى أنواره لها برقصتي Oh
Ini dia seperti sebutan air dalam apa? Pada bulan Utangiluna sadadama
Bye.
gaji